Inhliziyo yami inikela kuwe baba igama lakhe delayithuwane sifiso ncwane ngelixesha inqubeni igama lakhe Khehlelezi sithi ngelixesha isintu sami apho suke sihamba khona phaka udokotela Dr. Khehlelezi suke sele ekhona ngaphakathi ezindlini zosasazo ngelixesha apho asuke ethi isintu sami inhliziyo yami inikela kuwe baba ngelixesha sifiso ncwane delayithuwane yes ethi bayede baba album yakhe ke Kupaya Chiscotton, Page, Ubudum Dallas Fisum for a one, wenza Cleckle Pugget and lay gospel, wet and like gospel. Galgacheke, Sniper Kulu, Ucho Cleckulgum Kulutige. Isintu sami Dumani eyadumesizweni isihlahla somdlebe nondela msimba bheje bazona empandla isizwe zamadoda ebomvu nabasethethe nabasenyimba nemkhonto kwazigazi intaba ikhalamanzi dictionary indaba zathi dumndeni ngibingelele lobilobi ngibingelele abalaleli bonke bezwi-Lomzansi FM abase Johannesburg onyama ipheli phela mazinye indoda kwamasha sinqanqawini ngiyabingelela Eastern Cape Monfrey Dolobha phesha kwaNciba ngiyabingelela eMpumalanga Limpopo sanibonani Thoyando sanibonani Mtubatuba kuyo yonke indawo kamaphumulo mfowethu emsinga phansi siyabingelela kuyo yonke indawo koJozini komhlaba yalingana sanibonani koPotchefstroom kunjalo udokotela Khehlelezi phanga ngexesha enqubeni igama la Khehlelezi sithi isintu sami umkhulu sele khona ngaphakathi apha ezindlini zosasazo emkhulu before sembe kakhulu ndiyazi into bona ke iservice ikhona mangabe kuyisunday as ku Monday namhlanje ihamba kanjani iservice mfowethu iservice beyinhle kakhulu I wasn't expecting abantu ukuthi babe khona kodwa ke abantu bahlala be ready abantu bebekhona enkonzweni bekumnandi kakhulu kukuhle njengoba ubona nje na ku YouTube isipostiwe mawungathi Dr. Khehlelezi ungena ku YouTube uzoyibona inkonzo isipostiwe kunjalo problem asekhaya mhlawumbe salovula ke radio ngalixesha ke sithola kakhulu sithi isintu sami siyabona phaka uDr. Khehlelezi apho ke asuke esenza izinto ezibukwayo izinto ezinceda abantu izinto ofumanise xa kuthethwe ngazo zenzeke last week sithethe indaba enkulu abaproper last time bandifonele bathi enqubeni apha lobilobi umkhulu uthe qa inqubo uzokhipha isiprophet hey mkhulu ngiyacela and futhi abaninzi bathi so uthethile ngaso ku social media kodwa namhlanje ndifuna ukugcizelela kakhulu lazamhlanje ukuthi isiprophet esasizophuma or mhlambi othi yena ufisa ukuzwa kabanzi akaye kubani nyanga yodumo mzo uzofika bona ukuthi umkhulu Monday ephuma la emsakazweni wafika wathini ku social media yakhe right asisho lento lobulobo kokuqala siqale siclearishe lana I've been seeing social media buzzing abantu besho bethi rest in peace ku J Israel mfundisi okuthiwa ushile emhlabeni J Israel I think abantu abaningi bayamazi indoda that I'm always with him most of the time laphana enkonzweni so ngifuna ukclearisha la bathe abaningi bathi le ndoda ishile emhlabeni angikusho lokho bafowethu ngithi khona into engake ngayithanda ikhulunywa uTira wathi uTira social media yakwakha social media ufinde ukushaya phansi asikusho lokuthi it's a total lie amanga lihlaza lawo green line ngazi noma akhona amanga okuthiwa green line esilungu amanga lawo lihlaza uJay Israel uyaphila uJay Israel uyaphila I'm telling you uJay Israel uyaphila kusasa ngibonile nami sizobe senza ulive naye sobe senza live naye ngicabanga ukuthi ngeke ngakusho ukuthi wake wangathi uyabambekile kancane futhi noma akuyona into yayitheni normal njengomuntu wonke so kwakuyi flu it was a flu sathandaza uNkulunkulu amsiza but surprisingly izolo sithema stage sezokuthiwa hayibo useshonile ngathi mina hayibo ndoda naku kuthiwa ushonile what I sathi ake relax sibayeke impela bathi rest in peace sajabula izitha zasukuma zama ngenyawo kodwa ke iyaphila le ndoda ayinankinga uJay Israel is still alive bonke abantu into engiphatha kabi ukuthi bayamhlokoloza bona mabe mhlokoloza lwamuntu mayeseqala eseba attack bazobe sebekhala futhi yabo njengamanje ngamkhuza ngento ku social media yonke ukuexpose abantu ngamkhuza wayiyeka he's been quiet so njengamanje bayamqala bona so but kusasa sowenza live whereby abantu bazombona uyaphila kashonanga right sibuyele lana mfowethu endabeni yesiprophet indaba yesiprophet lobulobi I think
if Mandla uyakhumbula sike sayenza, I think ikhona ku YouTube, sasisho is prophet of the year. Abantu abaningi babonile sebeloke bengisendela bethi mkhulu kwakhuluma. One, sikukhulumile lokho ukuthi abakulindele ukuthi abantu this year unyaka wonke umuntu uzowehla uzakewu. Wonke umuntu uyehle emthini uyaphansi uzoqala phansi. Baningi abantu abayodlela imizi, abayodlela imoto. Lo nyaka ka2023 ngibone izwe lijika liba nendlala enkulu. Ngabona izwe lijika lifana neZimbabwe. Ngabona izwe abantu struggling, losing their jobs, being retrenched. Ngike ngabona ku-introducewa isifo esisha but sishintsha igama. Mashintsha igama lesifo ngabona abantu befa njengeimpukane. Ngibone abantu beshintsha bejikelana. Abathandanayo bebophana, ama-divorce ebamaningi. Ngabona abantu bekhiphelana imfihlo. Partner no partner wakhipha imfihlo kalomngani nomngani wakhipha imfihlo kalona. Ngabona abantu social media bashintsha beba yilwane, but ngabona abantu futhi bephila i-fake life. Abantu basazo pretender as if bayilento kanti abayiyona. Ziningi izinto ezokwenzeka this year kodwa abantu abakulindele ukuthi soon ngibona lot of dead bodies. Kunesifo esawubuya sihlasela abantu kakhulu. Obekudinga ukuthi sithi #azibuyele emasisweni. Omunye nomnyaka bambele lesintwini sakhe. Othandaza yathandaze kakhulu. Kodwa othandaza ngiyamcela abuya nyonyobe njengoNikodima gijima ayofika ezintweni zesintu. Ngoba isifo esizayo manje asinanda banamkhuleko. Ngibone abafundisi begive up belahla amajazi phansi. Bethi njengamanje yazi ngibone kuvuka impi. Ngiyangabona eSouth Africa kuvuka impi. Abasegoli belwa nabase KZN. Ngabona kuthiwa no okunganani ngcono kuhlukane phakathi. Okunganani laba abangale abaphile bodwa nathi siphile sodwa. Ngibone ufika aba president from outside country bezolamla. Bethi njengamanje akulanyulwe ngoba isibhamu sazokhala kakhulu. Abantu abanezibhamu ezisemthethweni bayoyisebenzisa illegally. Amajele azogcwala kuze kugcine kungazi ukuthi kwenzakalani ngoba ziningi izinto ezizokwenzeka lesiye. Lo nyaka into sengigoqa unyaka wenhlupheko. Umuntu okade yazi ukuthi unemali onecompany iyawa this year ngoba abantu abaningi basukile ezimpandeni zabo baya ezimpandeni engazone zabo. Uyayizwa leyo nto. So idlozi abantu abadala bakwatile kunesikhukhulu esizayo. Hayi doda. Kunozamcolo zayo, kunezulu elikhulu elizayo. Ekuzomuka izindlu zabantu kudilike nezindlu kade beyithembile ziqale idilike. Ngike ngakusho lokho ngathi baze baligade nolwandle. Kunento lisazoyenza ulwandle ngoba bathukuthela abantu abadala. Ku-introduce izinto eziningi zama-spirit asemkhathini kwasekukhohlwa amadlozi. 2023 prophecy ngiyacela ukuthi abantu bayirekhode phansi lento bayigcine ngoba ziningi ama-scandals azowenzeka this year. Abantu abaningi bayoshona ngezikhali. Igazi eliningi lizochitheka. Total. Sniper ke Prof Dr. Khehlelezi enqubele igama la Hleko Lusithi ke isintu sami mhlawumbe Prof ndivile into bona ke uzohambela ikakhulukazi indawo ezahlukahlukene uzoba seCape Town. eGoli uhlala ukhona and futhi uzosuka eGoli uye Cape Town. Usuka eThekwini kahle kahle. Mfowethu ngizosuka ngolesithathu ntambama ngo3 ngizobe ngiseGoli. Asikudlulisela kusisho ukuthi abantu baseGoli, thank you so much for believing in me. Sabatshela ukuthi kuzobe kune special sokuhlola and angibadisappointanga. Lelo gama engalisho ngaligcina even though babe baningi kakhulu. Bangisebenzisa ubusuku nemini. Ngasebenza kwasekuseni ngiloke ngibhizi ngihlolile kaze ngasebenza emini ngiloke ngihlolile. Asikusho lokuthi bantu base Cape Town I know very well ukuthi nani benisilindele special but usuku lwenu ke on Thursday wonke umuntu ose Cape Town number 30 Waterkant umuntu bonke abaphelele kunenamba engizoyibiza manje bafone benza ibooking ngizobanika ispecial laba babesele eGoli. Unfortunately sesakhohlwa ukubabhala amagama but cishe sajikisa abantu abawu40
abajika ngenxa yokuthi sithi specially sesivalile ngoba ilodi sasiyithathile ngangizosebenza from 9 o'clock ebusuku kuze kuyoshaya the next day ngaze ngasebenza kwaze kwashaya cishe 11 o'clock ngalalanga ngiloko ngisebenza ngagcina sebajika abantu sithi ke ngoba bajika abantu ababuye futhi asinankinga amagama siwabhalanga kodwa ke sizothi ufike eqala ufikile sizoyivala ibhuku mase abantu be100 siyalivala ibhuku ngizosebenza nje kuphela abantu aba100 ebusuku bonke abantu ngizobe ngisegoli siphinde sikusho lokuthi sikhona lesiya sigubhu engangikhulume ngaso ziya ngokuyophela ke manje isigubhu esithe la uhlala khona shanyela indlu konke ukuhlupheka izibi zishanye impela that is why nguthe ngene studio wangibuza wathi emkhulu kwenzekani esontweni izibi kwenzeni lalela ngicela ukuthi abantu balokhuze baqoqe izibi zala uhlala khona endlini noma ekhaya mawufuyile imbuzi noma inkomo qoqa umquba omncane ungagcwala cishe ispoon noma mawuhlala endlini i-half a teaspoon woza nazo lezo zinto kumina kunento engifuna ukuyishintsha do you know one thing wonke umuntu ophila kulomhlaba ophefumulayo umuntu onsundu nomuntu omhlophe ebusuku uyavakashelwa isithunywa noma isidalwa sakhe kunomuthi esithi masiukhanda bese sifike sikufake loluhlanga bese sithi lala ungaqokile uthi ulala unqunu njengokuzalwa kwakho kunento kufanele ebusuku ifike izokukhotha noma kufike lento ibisikunika lento kufanele kube inhlanhla yakho straight abantu abaningi abanaki do you know ukuthi nazo inyanga ziyadinga ukugezwa kwesinye isikhathi ungaya enyangeni izinto zakho zimhlophe uthi bengiyohlola bese zibuya ziyavaleka kanti inyanga esuke yaphatha izinto zakho iyinyanga idlozi la elimnyama izinto zayo ezivaliwe nabo bayadinga ukuthi kwesinye isikhathi bake basukume ukhona umuthi ke sibese siwenza sawenzela abantu abathi mina nginabantu abadala ngiyaphupha into yenzeke njengoba yenzeka this year ngishilo ukuthi abantu expect abaningi ukuthi ipride impakamo kubantu iphezulu ngendlela eyisimanga kunabantu abazoluza izinto behlulwa ukuthi basukume bayinyangeni noma behlulwa ukuthi basukume baye emakhosini bayohlola ngike ngathi lobulobu ukhehleleza kabizi umuntu kodwa ngithe uma lento engiyikhulumayo ikuthintile noma uyizwa sondela kimi hayi ukuthi mangikhonjiswe ebusuku sisuke singekho isisombululo ianswer isuke ikhona engiyinikiyo bese beyangikhuza omkhulu bathi inkinga ukuthi abantu esesiphila nabo abantu abanempakamo othi noma ukhuluma nabo bese umuntu angayithathi serious into umuntu ozwa ethinteka uyongifonela ezesigodleni mayifike esigodleni athi mkhulu isiprophet wasikhuluma ngiyasihlonipha isiprophet wasikhuluma ngiyasihlonipha kodwa yini okumele ngiyenze mina nabantwana bami ezokhusela umndeni wami ngoba ngiyasho namanje uyeza uzamcolo 2023 uzamcolo uyeza this year abantu abaningi bawolahlekelwa ihlobo zabo kugcwala igazi engilibonayo so ke ngizobe ngisegoli nakusasa ngiyasebenza emahlabathini eVerelem ngikhona these days anginazi indlela ezingithatha kakhulu ngiyasuka nje ngegoli mangisuka egoli ngiye Cape Town especially ngisazosirana mawufika ke mawufuna special sami siyaphela Saturday because ngizobe ngise Cape Town so into engiyenzayo lobulobi ngithi mawufika ngithi ufuna ispecial sokuhlola ngikungahafulela imali yokuhlola noma ufuna iproduct mawuthenga iproduct ama pharmacy kaKhehlelezi avuliwe ikhona into eyenzakala bahleka abasebenzi bami ema pharmacy bathi hey abantu wathi mkhulu bangene ukungena kwakhe nje pharmacy ukushutha nje isithombe khona umehluko zokuthi uthi abayangena bafika bashaya ama selfie umuntu angena thinta iproduct bese yaphuma ebaleka bathi abantu ayibuka kanti kwenzakalani ngabantu ngithi mina hayi ukungena kwakho yazi ungena uwokhe wena wabona umama umthandazi ethandaze ebusuku athi noma sekuhlasela amadimoni umama othandazayo uyasukume azulazule endlini exosha umoya omubi axosha umoya ngene epharmacy uzulazule bese uyabuza ngoba kubalekile ukubuza kwayikona ukubuza uthi ngifisa ukwazi ulwazi lwalento ukuthi kahle kahle yona isebenza kanjani makutheni sompwethu asihlangana nabantu abasegoli sihlangana nabo abafuna ukuhlola kodwa lobulobi ngiyacela sasibathembisela abantu sithathe nje ababili nje abathi nginenkinga abagulayo sithathe nje ababili abagulayo sibone ukuthi uNkulunkulu usakhuluma ngoba mfowethu 2023 kumele kucace lobulobi asikusho lokuthi akucace izinyanga zaka TikTok kuphinde kucace ukuthi uKhehlelezi kuphinde kucace ukuthi ubani umuntu
wafika nalento yokuhlola online umuntu wafika nalento yokuhlola ko Facebook yokuhlola ko YouTube yokuhlola eradioini ubani wafika nayo futhi ubani original wayo ngoba bonke bayazama kodwa uyabona ukuthi cha kushiyana ukwenza so lobilobi kuyaphoqa ukuthi ke ngithi mangishaya kuzwakala ukhumbula ukuthi mfowethu umuntu ozongena la hlanhla yakhe inkulu kakhulu ukhuluma naye nje bizi number mfowethu abantu bafone manje akunjalo dokotela inamba ongasike uqhagamshelana nayo ngathi emnqobeni phaka ku060 480 7164 060 480 7164 kakuhlakhulu phake uzokwazi ukuthi uxoxe naye phake udokotela mna ndizothula wena uxoxe nodokotela ngoba ukuxoxa kwakho nodokotela kuyisibusiso and futhi kakhulukazi xa ngaba uzothi usuke kwakho usuke apho uhlala khona uye kudokotela emahlabathini eVerlem ubhale emhlambi kulento zokuxhumana nento sesibadala sazi try navigator navigator ubhale khona uzokwazi ukuthi ithathe ikubeke nengoma yabafana isho njalo dokotela engathi yes ba ingoma yabafana abancane abafana bathi ngithathe ndibeke yes dokotela asimthathe enqobeni ku060 480 7164 enqubeni siyakubulisa ngalixesha molekhaya Nyuselizwi ibhuti wami omdala ukwazi uba udokotela kuvela cha Yes bhuti siyabonga siyakuzwa kulicala khake uthi udokotela ufuna nto udokotela izinto zamazami kahle ezimpilweni konke kumnyama ukweyiphinda ubhuti omdala ngisebhambayi ngokuhlala njengamanje baba umtshali yebo bhuti uma ngikhuluma nawe la uthi uNkulunkulu okokuqala uthi wena uthi igama lakhe usiyabonga yes sir kunomuntu okufanele futhi ngimfune naye igama onegama elifana nelakho abathi usiyabonga uma ngifuna lo muntu Khehlelami kunabantu abaningi abakwenzela umona kwaye kwaphakama umuntu abathi usiyabonga kwaphakama umuntu abathi uthemba inkosi ngathi uNkulunkulu yini le ndoda engaka abayifuna kuyona yazi wena uke wathi mawuyohlola komunye umuntu wafika lo muntu abanomona wabona amandla nesiphiwo sakho onaso kwangathi ikhona into azama ukuyithwebula wathi uJehova kimi ikhona into engididayo angazi ukuthi ubani lo ekhaya kinothi yena usindisiwe kodwa mayithi usindisiwe ngimbone nyonyoba esebenzisa imithi kabi kabuhlungu wathi uJehova masilandela la Khehle uthi uNkulunkulu kimi angikukhulekise Khehle kube sengathi namanje ngivika into engathi isimo sento engathi isimo sesichitho esilewe samba sihlala kuwe wathi uJehova wena Khehle uke wavuka ngathi ukwebhekile entweni engathi iseyimbanjeni zakho njengomuntu angathi namanje kukhona into engathi kugcabeka noma khona into engathi ikade engathi belikwepha wathi uJehova kunezilwane ezilala nawe bhuti ezibuya kube sengathi namanje kodwa lento ikuvalela into engathi umsebenzi awuphinde ukhulume nami ngiso yebo ngiyakuzwa mkhulu kunjalo impela okuningi okubekayo ngiyakuzwa lalela ngicela ukubuza 1 ngibamba umuntu abathi uThemba umuntu engathi ngiyamazi ngimjwayele number 2 ngibamba umuntu ongathi usindisiwe ekhaya kini othi mina imithi angiyisebenzisi angazi noma ngiphendule lapho kuqala mkhulu ubaba ongizalayo osindisiwe lalela yabona ungixolele maybe nawe ulalele kodwa kukhona into kumele kube sengathi siyayilungisa phakathi kwakho naye njengomuntu angathi ukuthelelana kwamanzi bekuzohamba kuhambe kungabi kuhle ngithi kuwe mina lokuzwana kwenu akukuhle kahle ngoba kukhona into oyisolayo nawe enhlizweni njengomuntu angathi uthi no angiphili kahle nami angazini leni ngaka kodwa uthe umoya engcwele ngabe ngithola isitshe simhlophe nginuwasha izandla ngoba kukhona into kumele ngithi danke enkosini wena futhi kunemali obekumele kube sengathi namanje uyayisayinela kwenye indawo ugcina uyithi uyayithola nawo kodwa into zakho ziya reversa thani mina ngiyazwana nobaba kuhle yonke into mina ngiyazwana nobaba kuhle yonke into no ngithi awungi-understand ngithi mina injani relationship yakho phakathi kwakho nobaba wakho mina ngithi nje ngukhehlelezi ukhona into engathi kungakuzwani kahle njengomuntu angathi kunento engagculisi kuwena enhlizweni yakho kahle njengomuntu angathi uyafisa ngelinye ilanga ngathi ubaba wakho ningake nihlale phansi bese ngathi khona into engathi niyayilungisa ukhulume nami ngizwe Shothu ngigcina ngo2020 ukhangana naye angizwa baba awuphinde mkhulu kunjalo mkhulu akukho kuhle ubudlelwano kwethu phakathi kwethu right lalela ke Khehle yazi kuzokuphoqa ukuthi ube indodana yolahleko wehle
noma kuthiwa ikhona into wena oyisolayo kodwa ekugcineni umzali ohlale umzali noma kuthiwa linjani iphutha lenza kuyomele wehle mawehla uthi mawusuka la usuka khona uthi namhlanje ngiyakubaba ngiyozama ukuxolisa noma kuthiwa wangimosha uqala ugeze izandla zakho esitsheni esimhlophe ugeze kunento ozobuyilungisa wena ngoba ubaba wakho naye uyafisa ukuthola ipeace afisa ukuthi naye akaxoxe nawe kodwa wena yehla uye kuyena uyangizwa bhuti ngikuzwa kahle mkhulu kuvele angikhulelanga kuyena sihlanganise sibadala that is why ngithi yehla ke baba kunento kumele wena wehle ngoba kunezinto zakho ezizotidanke enkosini ngoba amandla akho alele esayidini lasekhaya kubuka baba wakho kodwa ngibona kunoqhekeko ngabona ubaba wakho kunensindiso enkulu kakhulu njengomuntu angathi uyawabalekela amasiko kakhulu man yezwa siyabonga Khehlelezi siyobonana Sunday esontweni eDurban Music School okay mkhulu sibona amen alright mhlambe mkhulu awugqibela abantu bangayapi abantu bafuna uDr Khehlelezi bafuna ukubhuka benze ukuthi umkhulu abahlolele benze ukuthi umkhulu abanike umhlahlandlela ngoba maqala unyaka yes mfowethu maqala unyaka kubalekile wonke umuntu akabone umuntu wesintu onenhlanhla abone uKhehlelezi nje sasho namanje ukuthi ungasabi buya kimi ngine special sokuhlola noma unganayo imali yokulashwa buya kimi okubalekile ukuthi uzwe ukuthi ngikhafula ngithini ngoba ayikhona ngiyakuthintela emoyeni kabuhlungu naku uyayizwela inkinga baye bathi lobi ke siyahlela wake wathi uBob Mbali hayi kuyahlelwa into engekho le kuyahlela ngiyafisa lobi ngelinye ilanga umandla ithi mayenzeka lento ukukhombisa akathathe necamera abone ukuthi ama calls abhaza kanjani yabo angibazi labantu egcineni angibazi ngisuke ngiprovela abantu ukuthi lento ngiyayenza ene futhi lobi kufanele ukukhulunywe iqiniso ukuthi abantu nabo kumele babe bancome noma bengamzondi uKhehlelezi kodwa egcineni mfowethu hayi kuyacaca ukuthi umuntu umnikazi walento ba kodwa ke ngolesine ngizobe ngilapha endaweni yase Cape Town ngolesithathu intambama Boka manje ungafona 24 hours ifoni yathu iyaringa 24 hours abantu bazoyibamba inamba ithi 066 066 00 00 266 266 33 33 yasegoli Cape Town number 30 Waterkant not Waterfront Waterkant Street opposite Hollywood Beds Cape Town ngiyabonga Midrand Libala ubafakile lapha na ku Facebook Midrand Miranda Libala ufakile address thank you so much God bless you and then in number eyasethekwini abazongithola kuyona it is 071 130 78 08 08 071 130 78 08 063 051 76 41 eyogcina ithi 072 1234 976 Pharmacy kaKhehlelezi khona la Anton Lembethe ikhona number 407 Anton Lembethe bathi uSmith Street khona iLofen Commissioner eGoli ikhona iPharmacy kaKhehlelezi bazoyibona nje mawungene khona izishaya isifuba ayikho iPharmacy esizulu enhle njengaleyana mfowethu inhle kakhulu kanti futhi khona severelem lapha ngase Department of Labor uye khona uzowathola ama-chemist kaKhehlelezi YouTube Dr Khehlelezi Facebook page nyanga uDumo Mzo singakhohlwa njalo asive deposit imali nanoma ikuphi makuthiwa deposit imali ungalingi uyenze leyo nto basuke abantu bezokuscama ngegama lika Khehlelezi noma kuthiwa izithombe zika Khehlelezi uKhehlelezi number 1 angiwaphendula ama inbox ku Facebook mawuno Khehlelezi okhuluma naye njengamanje ku inbox Facebook that is not me baleka enyawo zombili mina into engiyiphendulayo kuphela ngiblock umuntu mayekhuluma ukudelela la makuthi futhi ngiyabona into yakho ngithinte kabuhlungu ngithatha ngiyokushisela impepho sibonakala ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho so nje makuthi ukhuluma noKhehlelezi ku Facebook ukhuluma naye kwenye indawo shesha nje ubaleke akumena loyo angiyenzi leyo nto angiphenduli lutho ngiphendula la abantu bonke bebuka otherwise mfethu siyohlangana nabo next week Sunday sikhona esontweni lesithelo sika Jehova lapha eMahlabathini abafike kunenkonzo enkulu la siyobe sithi wonke umuntu ukhanyisela izidalwa zakubo so ke
asihlanganeni khona emahlabathini ngo-11 o'clock ekuseni Durban Music School eGoli livuliwe isonto laphana eGandhi Square ngase Gandhi Square 4 number 21 eGandhi Square. Enkosi enkulu siyabonga kakhulu Jaga Mhlekazi, enkosi kakhulu. Alright, ngalixesha ke sihamba siyakuhla kakhulu